अहनबद मरोइबा पाउ नुमित तरानी सुपना सथगदबा मणिपुर के ख्वाइदगी चावबा फेस्टिवल अमा ओइरिबा संगाई फेस्टिवल हयेंग भारत के प्रेसिडेंट हौदोकलगनी एजुकेशन सिस्टम दा सोइबा हाइबसी खुनाई अदु फेल ओइबगा मानरबनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोक्रे कांग्रेस एमएलए तरा तरुकता स्कोट मसिंग तरे तरे तगी हेन लेहन खिद्रे अमदी सही अहुम की मनुंगदा मणिपुर ऑर्गेनिक स्टेट अमो अहलगनी हाइना हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन मिनिस्टर टी.एस. श्यामकुमार न फोंदोक्रे खुरमजरी आईएसटीवी की मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबा पुमनमकपु तराम नोक्सरी हौजिक मपुंग ओइबा पाउ मणिपुर की ख्वाइदगी चावबा फेस्टिवल अमा ओइरिबा संगाई फेस्टिवल हयेंग भारत के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ना भाग्य चंद्र ओपन एयर थिएटर दा हौदोकनबा मणिपुर सरकार ना सेम साबा लोइख्रे निमित तरानी सुपना सथगदबा फेस्टिवल असि भाग्य चंद्र ओपन एयर थिएटर दा मपुंग ओइबा थौरम पांगथोकफम ओइगदौरी हप्ता कांगजैबुंग लंबोंग खोनांगखोंगदा लेबा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कैबुल लमजाव नेशनल पार्क अमदी तकमु वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा फेस्टिवल असि तोंगान तोंगान बा थौरम सिंग पांगथोकदौरी अतोपा कंट्री की मियोय सिंगावना तोंगान तोंगान बा फुरुप कयाना सरुक यादुना पांगथोकदौरिबा फेस्टिवल असि मपुंग फानबगिदमक्ता तोंगान तोंगान बा डिपार्टमेंट सिंगना मागी मथौ पांगथोकनबा सिनारखिबा अदु माइ पाकना पांगथोकपा ngamnanaba hotnari टूरिज्म डिपार्टमेंट ना मपुंग ओइबा थौदांग लौदुना पांगथोकदौरिबा फेस्टिवल असि असोय अंगाम यावदनबा पुलिस डिपार्टमेंट की माइकैदगिसु अकनबा जक्सल थौरांग लौखटख्रे एजुकेशन सिस्टम दा सोइबा हाइबसी खुनाई अदु फेल ओइबगा चप मानरबनी हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन फोंदोक्रे ngasi regional college lilongi women hostel amasung indoor stadium sangabagi thoramda wafam asi mahakna phongdokhibani UGC NERO gi taramathoi suba plan project ki makhada hostel amadi stadium adu sakibani thoromaduda consumer affairs minister Karam Shyam education minister T.S. Radheshyam public health engineering minister L Dikhosu saruk yakhi जे मिनिस्टर नाम अखाता अदुना करिगुंबा अमा फत्तबगिदी अतोपा पोट अमा नाम अहुतसिनबा यारबसु एजुकेशन सिस्टम सोइरबदी खुनाई अदु लौखटपा यादबगा चमनै गवर्नमेंट सु एजुकेशन असि मरु ओइना लौदुना मरी लेनाबा मिनिस्टर नसु थवाई यावना होटनादुना सिस्टम असि फगतहनबा होटनरी कॉलेज सिंगी परफॉर्मेंस ता युमफम ओइरगा अवार्ड अपा सिंग मेंशनबा होटनगनी लोइनमक चप मानना येंगबा हाइबसिदी ओइथोकलोय गवर्नमेंट असिना चप मानबा अनौबा मणिपुर अमगी मिपुंग खुदिंगमक चप मानबा थाक अमदा थमनबा होटनरी हाइकिबा वा थबक ओइना पांगथोकनी रीजनल कॉलेज की अवार्ड अपा सिंग कैबिनेट पुथोकतुना पामलिबसिंग अदु पीनबा होटनगनी हाइखि एजुकेशन दा सिल्लगा पास तौरगा करिनो तो बिदो सिल्लगा डॉक्टर तमे खलोने ऑपरेशन दा दमना आवश्यकता में फेल एजुकेशन इज सोसाइटी डजंट फेल अदे दे फेल ऑफ द पार्ट्स इन दो या वाटर सप्लाई द साइड अम या होद्रे हैव ऑफ द सिंगल सम थोक्टर सु पुकी सिंग था और या एजुकेशन इज द वंस फेल ओइकर बस सिस्टम फेल ओइकर द सोसाइटी से पूरा अकोई केनो दो ब्रेक डाउन तो तुंगदा लेलोंग चाजिंगदा लेबा इको पार्क की फिबम सु चीफ मिनिस्टर ने यंगसिन की पार्क ता लेबा चाजिंग लाकपा पुरै रोम्बा अनौ पानबगी खोफम दसु खुरुमजखि MPCC के प्रेसिडेंट ओरिबा TN हाउकिप याउना कांग्रेस MLA तारा तरुकता हाना पिरंबा गार्ड कम एस्कॉर्ट पर्सनल मसिंग हंथा हंदुना MLA अमममदा पर्सनल तरे तरे तगी हेना पिखिद्रे संगाई फेस्टिवल हौदोकनबा मणिपुर हयेंग लाकदौरिबा प्रेसिडेंट की खोंसत असिदा अहेनबा मैन पावर दरकार लेबेदगी अहेनबा स्कॉट पर्सनल सिंग अदु लौथोकपनी हाइरि मसिगी मतंगदा मणिपुर की DGP ना ऑर्डर अमा थोकख्रे MLA सिंगदगी लौथोकलिबा पर्सनल सिंग मखोय मखोयगी मरी लेनाबा बटालियन हेडक्वार्टर्स ता रिपोर्ट तौननबा खंगनख्रे हाइरि मणिपुर अहानबो ओइना ऑर्गेनिक आउटलेट अमा संजन थोंगदा लेबा हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन डायरेक्टोरेट ता हांगदोख्रे थरमदुदा हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन मिनिस्टर T.S. श्यामकुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेश बाबू डॉक्टर स्वेल अख्तर एग्रीकल्चर की डायरेक्टर P.S. राजेंद्रो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टर के किपगेन सुसर याखे
Minister Syam Kumarna sahi ahumgi manungda Manipur Organic State amo ahelagani Manipur Organic Mission Agency gi makhada hauzik phawbada organic ki pothok puthokpa lomi sing lising manga rom laire chemical har haptaba chinjak sarabadi hakchang phana thabmangami hangdokliba outlet asi mai paklabadi atei mafam singdasu hangdoknaba thorang tawri haiki कोई गवर्नमेंट की साइड की डिपार्टमेंट सपोर्ट भी मचा मचा ना जी लाइल सो है कोई ना मैम थोड़ा बनी ना कोई मुन जो कोई प्राइवेट फार्म मैम तो कोई तो हगल है अद मसी प्रोडक्शन दी वालो अदो एली से सही अमनी मम जी टोटल मणिपुर जी कोई ऑर्गेनिक स्टेट मा कोई उन्थो को यार ने सिलाई पोट मैम सिंग फंगी पोट मैम सिंग सी टोटल ऑर्गेनिक ना तब है बतो अदो कना मी मतना कोई टेस्ट तो यार है अदो रके कोई नसीदा हक्चान अदो मति कया बिरु लेगे कया काना के नसी कोई मणिपुर जी वाले बेस मैम सी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स मैम जी अतई मार्केट योलीबा बाजार योली सिंग हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट सिदा हारि आउलिस हांग सिगे अनि की डिफरेंस सी लोमी यंग बियो अदुगदी ब्रांड लेबी रगदी नसी कोई डायबिटीज वांखलाइबा डायबिटीज नारीबा मी उरक्त्रिबा अदगी कोई मखन मखन डिजीज मैम लाइसी कोई पुनम खंगी मदोदी साइब डिजीज मखल मैम सिंग जे कोइना साइब नुती की दे टुदे द सेन कोई फूड मैम सिगी कोई बीज मैम दे खरोप गातनी अदुना ऑर्गेनिक ओइबा नेचुरल ओइबा पोट मैम सि लेबियू हाइदुना आई अपील तौजरी अकोइबगी फिबम दा सोहंदबा बैटरी ना चलाइबा लम कोइबसिंग तोंगननबा गाड़ी सर्विस ngasi चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन ना कंगला दा हौदोखरे स्टेट आर्कियोलॉजी कंगला फोर्ट बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर ने सिंधुना पांगथोखिबे थौरमदुदा एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधेश्याम आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर एल जयंतकुमार पीएसई मिनिस्टर एल दिखो एमएलए रामेश्वर चीफ सेक्रेटरी आर रश्मि अमदी अतै ऑफिशियल सिंसु सरुक याखी कंगला मनुंग मोसन हंदबगा लोइनना लम कोइबे सिंग मरु ओइना अहल ओइरबा डिसेबल अमदी अंगांग सिंगना कंगलागी मफम सिंग येंगनना अखनबा सर्विस असे हौदोकपनी तुंगदा से मिनिस्टर ना आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम अमसु कंगला मनुंग दा हांगदोखि म्यूजियम दा थमलिबा अरिबा मतमगी पोचै सिंगी मरिक सुंबा वारोल थेतुना मपानदगी लाकपा मियोय सिंगदा लाइना खंगनबा थबक लखनबा ऑफिशियल सिंगदा खंगनखि से मिनिस्टर एन बिरेन ना मियामगी थबक तौबा हाइबसी लान तौबगुमना तौगदबा नते मसा मसादी ओइरगा मियामददी कानाबा यामना फंगहनबा दुबु मियाम की थबक कौवी अमरोमदा कंगलादा लेरिबा हेलीपैड असि लिसिंग अमचानिपान तराहुमदोइदा निंथौकियामबगी हक्तकता सगोल कांगजै सानरमबनी हाइबा ngasiदा खंगी मफम असिसु पुवारिगा सागोनबा मफम अमा ओइबना सेमगतनबा होनरगनी हाइखे अहनसि कंगलादी उनिंगबा अदैना सोइनाइरबो कांगबु कंगलादी संनिंगबा कंगला से कोई लिबरेट तौरे मीन्स कनोदगी ब्रिटिश ना तौरमबदगी तौरमतुंगना सामराय फलमु थोक्रमतुंगेदा सेंगे गायना खंजबा मयाम संगलिंगा संगबगमदबा मयामदु गाड़ी दे पुजरागा सी औरकांदा अखोइना गाड़ी कार मसाइसा तोंगा कोई कोइरगसे इसा सिंजे कयामना स्मार्ट वे ngasi खा खंगे आई नांगे खंगदबा मा आइगा थौरी वैसा पी गाइड टुना हाइकांदा सिगी ममांगी दले हौरिबा सि हेलीपैड ओरिसी 1813 द किंग कियामबना सगोल गांगै सानरम जगाने ने प्रिजर्व तौबदा फत्रने अदुसी नांगै खंगदे कोइ अदु ngasi खंगे ICM Imphal amasung Manipur State Cooperative Union na sinduna chatharakhiba humphumari suba All India Cooperative Week thoram ICM Imphal loisin kre thoram aduda Cooperation Minister Namcha Kipgen MLA KLSO Cooperation ki Principal Secretary GC Ramthanga CSIR Northeast Institute of Science and Technology ki Principal Scientist Dr. H. Bir Kumar Susaru Yake Zayol Thoram asigi manungda pangthokhiba changdamnabasingda makok mathang tarabasing mana mathumsing yanthoki Minister Namcha Kipgenna hauziki matamda haithoi singthoi ba habasi yamna mathau tai cooperative na isana isabu thabak pijaduna senthok lehan mangamgani haikhe the quality of services and products. The facility under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and other flagship skill development program being implemented by the Government of India and state government and other counterparts should be explored and used by the cooperatives. Manipur Sangai Festival ga mari leinana lambi chathok chasinda ahongba khara leiragani haire All Secretariat ta pangthok pa gi mifam amada Transport and Art and Culture ge Commissioner M Lakshmi Kumar na Imphal West gi hapta kangjaibung chatnabagi damak Sanjen Thong amadi Thumbuthong changba yagani Sanjen Thong lalakpa singna thangal gi mitam koiraga andro parking natraga manak nakna leiba parking da chatkadabani Thumbuthong lalaga lakpa gari singna thanga patlom da chatkigadabani hanbada minu thonglom da hangani lambi ani
अनिमक वन वे ओइगनी पैसेंजर अमदी अतै गाड़ी सिंगना मोइरांगखोम कैथेल ट्रैफिक पॉइंट तगी सिंगजमई नत्रगा सिंग एंड को मोइरांगखोमदा नॉर्थ एओसी दगी सिंगमैरोंग खोंगनांग अरी कारक नत्रगा एलआईसी ट्रैफिक पॉइंट लोमदा खोंगनांग अनी कारक तगी लमलोंग थोंग नत्रगा थांगमैबन लोमदा कोंगबदगी अयांग पले लंबी अमदी सिंगजमई योंगलान लेरक पोरोंपा ट्रैफिक पॉइंट न सिंगबना अयांग पले लंबी नत्रगा लमलोंग नत्रगा कोंगब लंबी द चटकदबनी हाइरे कोई सीएम साहब लोरे आई एम कोई ऑनरेबल कोई भी हम हिस्टोरिक कोई विजिट नहीं ऑनरेबल प्रेसिडेंट की विजिट से था सीएम साहब को हेलीपैड से में म्यूजियम तो सीएम साहब ने कोई डे में प्रिपरेशन कोई तो कमिश्नर ना मखाताना संगाई कुमई मनुंगदा खुमलंपाक हप्ता कांगजैबुंग अमदी लंबोई खोंगनांग खोंगदा तोंगान तोंगान बा थौरम पांगथोकपगा लोइनना MFDS हॉलदा निमित मंगानी फिल्म फेस्टिवल इबोयामे सुमांग लीला संगलेंदा सुमांग कुमई देव लिटरेचर द सिम्पोजियम लोकता की तकमुदा लाइट सोना सिंगबा थौरम सिंग पांगथोकनी हाइरे second, the middle lane for the vehicles, and 3, the western lane adjoining the Hapta Kanjibung is designated for the pedestrians. Because the traffic, pedestrians, garis, so many things mix up to repena. Kitang madu gipeni yang marking dakal into the हंदकी इचाउदा तुरेल तोरबान नमथखिबा वांगोय अमदी मयांग इम्फाल केंद्रगी मफमसिंग MLA ओलुखोय MLA के रविंद्रना वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रीतम गलोइनना चतुनि यंगसिनख्रे ओइनाम सवोंबोंग वांगोय खाइदेम लाइफ्रापम अमदी मुतुम फिबौगी तोरबान सिंग सेमजिन हौद्रबदी खुदोंग थिनिंगाय ओइरगनी हाइना MLA लुखोयना फोंदोरकले कोई मसिंग खंगद्रे सेमबा याबा हापे दो अयु हापमग नुंदावरमदा दुम सेथबछु यावे मसिम खोई यामना सरप्राइज वय मसिदे ईश्वर की करगी दुंबा कईगुंबा मसु लेरमगदरा हाइदना वखंद फाउदबा खोई ngमक्तरे मरमदे खोई तव याबा तवरगा तुम कोइना लास्टिंग छुंगोय ओइदबा सिदगी या हुजि लैरिसि सिदनी मथंगी खंगौदना नोंगजि मुंजुदे इसिंगसि मुं चावबा याबा खुदोंग थिबसि लागादि सोइदना अमकसु हन काइबा याबा फिबमनि एडिशनल चीफ इंजीनियर प्रीतमना डिपार्टमेंट के ओइना तोंगानबा तोरबान सेमजिनबगे हौजी के ओइना सेल लेते अदुबो नेशनल स्कीम सिंग करी लेबगे हाइबदु थीरगा थबक पाइखनबा होनगनी हाइखि MLA के रविंद्रना मयांग इम्फाल केंद्र असि इसिंगना क्वेश्चन मफम अमने नोंजु था लाक्त्रिङैदा सोकलिबा मफम सिंग असि सेमजिनबा होनगनी फोंदोखि अखोई लोकताक तगी सोना कने क्वेश्चन लगा हानसु हंजन हाइगे बिन अखोई मैंग फाल से आइलैंड की टाइप तनि खोई लेजे लोकताक का इम्फाल तुरिंग क्वेश्चन लेबे जगानी हुजी चिराइदे हौरगा कोमलाखोंग खौद्राग एवरीवेयर लोय चथार लेरमने हुजी रिवर बैंक अमा बु यादरे हुजी मफम दो चलगा अखोई यानान होबदा चिराइदे हौरगा जों कंपनी दगी हौरगा कोंचाक उचौ वंगबन उचिवा अखोई सेंगमाइजिन कोमलाखोंग फौचौ सि मैमजे लेरिबा चथरिबा जगह दो कोई मैम चलगा डिपार्टमेंट के यंगजनरल ने सीएम थमगे हयेंगदगी हौगदौरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल याउननबा म्यांमार गे बॉर्डर ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट आइस मांगना लुचिंगबा नुपी अनि याउना मियोय तरुकना साबा टीम अमंगा से म्यांमार गे तमुदगी मोरेदा थुंगलख्रे मखोइबु इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप ब्रिज दा DSP कमांडो मोरे TS कृष्ण तोंबी OC कमांडो तरुण कुमार OC मोरे एस साउबा अमसुंग बॉर्डर ट्रेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मियोय सिंगना तरामना ओके गेट नंबर 1 दा लैंड कस्टम्स ऑफिस दा इमिग्रेशन की चे चांग सिंग लोइरबा मतुंग कमांडो अमसुंग पुलिस की ngaksan गे लोइनना इम्फाल की दमक मोरे थादोख्रे UGC NERO की मियंग मखादा ह्यूमन राइट्स स्टडी सेंटर SK वुमेन कॉलेज ना सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर का खुसमनदना निमित निनी सुपना चथगदबा नेशनल सेमिनार अमा SK वुमेन कॉलेज नंबोल दा होख्रे Repercussion of conflict management, state of pandemonium and academic uncertainty हाइबा थीम दा पांगथोकपा सेमिनार असिगे हदोकपगी थौरमदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर के वाइस चांसलर प्रोफेसर एन खगेंद्र बोरोलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ज्योतिराज पाठक मणिपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के SS राजेंद्र डॉक्टर धनबी लाश्रम SK वुमेन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर N जयकुमार गवर्निंग बॉडी के प्रेसिडेंट एन इबोम चासु सरुक याके चीफ गेस्ट ना कंपेंडियम कौबा लाइरिक अमसु फोंखे ऑर्गेनाइजिंग कमिटी के कन्वेनर डॉक्टर L महिंद्रो मितैना हौजिक लाइरिबा तंगदु लैतादबा फिबम असिना एकेडमिक एटमॉस्फियर दा सोलगलिबा असि करम मओंगदा तंगदु लैताना माहि तंबा फंगदगे हौजिक लाइरिबा मुक्नबगी फिबम असिदगी कोकननबा थौसिल अमा पुथोकपा ngamgadra हाइबदु खननबगी दमक्ता पांगथोकपनि हाइके
Communist Party of India Marxist ki taranipal suba Khundrakpam local conference Khundrakpam makhalekai de pangthokre mifamaduna Khundrakpam area da leiriba mafam sing phagathan magaloinana thaknanaba ising phanganaba sa sansingi layang sangmatik sana semgatnabana singba taksinba haina warep lokre miyoi taramangana saba local committee amasu khankre haujimarakthana break amatang lokjari Pinasia Coaching Center, the best and only trusted coaching center in Imphal. Pinasia Coaching Center gi oja sing na exam gi sem saba matamda support biki amasung mateng yamna pangbiki. Exam tips, regular mock tests, suggestions amasung study materials sing yamna janaki. Class 10 thagadaba sing na makok thongba oina bagi damaktadi Pinasia sing na amatang ngaraba coaching center ni. Miyamna center sida thajaba thampi. Manipur miyam ki nungairaba pau Sky Hospital Porompata Chase Medicine amasung Cardiology gi OPD kudong saba leisari ahenba kudong saba galoinana Ops and Gynae amasung ENT gi OPD kudong saba su leisari akupa marol gi damak makhada pisariba phone number natragana reception da tana biduna hana book topsan biho Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Swiss rolls with exotic fillings from Winkies, the cake specialist. Break itung da taramna oksari makhataba pauda Sajiwa jail amadi Manipur Central jail da matam gi oina phangadaba forcing matam chana phangdabana jail ani asibungak saliba officer singa chauna awaba mayuknari ofamasi All Manipur Working Journalist Union gi president W Samjaina Lusingba Pawmi Kangbu amana hakthengna satuna yenglobada khanglakibani Sajiwa jail da haukiba April thadagi hojik phawbada tongan behiramda sizinagada punna lupa crore ahomlom henbagi senpam thadaraktabana jail asigi ngak senbagi thawdang lawriba officer singna masagi pocket tagi puthoktuna ngamna bahana hauri punna miyoi satret kun khak laiba yaba jail asida punna miyoi chanipan taret thamjeli haina jail SP Phantin Phang na phongdorakle. Even if there is no medicine, anyway, we used to purchase from other this shop, you know, because that is on credit or on credit. Okay. Sometimes I used to you give money from your own pocket. I give money from my own pocket. So all these things I used to manage on credit basis, on request basis, and taking out from our own pocket. But this will be, I think, this will be adjusted as and when the fund is allotted by the government. Pawmi Kangbu aduna jail manungi fibam sing koina satuna yangsin magaloina na inmate singa haktengna na unaduna makoida thengnariba khudongchadaba singi matangda wari sanaki inmate amana jail asida leriba miyoi singna matam ga sunaba vocational training program phanglabadi hayeng jail dagi thorakpa matamda masaga janaba sinpham sing paibada mateng oigani phongdorakhi kanogi khoi sum ko sidagi khucha harga matam thama manga le su thatuk le su ko mangan da sidai haira thokhrga hayeng jum chala kanda aningi kanom su lainum pit leine ko adu tham ja adu ko nang mi da hairo ai ming sa tanjam sanjit kai party da nei kan to buna ai pelegi da phajar ko to kyam kire phaba ai sa sahi ma khai ale sa sahi me hele ba ko habi ningi se kai dong ta habi lokko ke Amjugi President Wangkhemcha Samjaina jail manungda lairiba inmate singna matam sana trial fangdaba sing hakselgi amadi sana khonabana singbagi khudongchaba sing phangnanaba laingak asida khangangani haiba wafam sing phangdoki nogi akogi vocational akogi education khusa haiba tawba yaba punmak health ki gym gi direct pabagi khabar pabagi I pauta bagi ma punmak to jail ki SP na phajana akoi wari sanarakanda atu mekhanabana khul lakshabani ko तो आवाना में पुन मुक्त होकर के दोगी है ना पाउडा इरगंदा और पौमिशिंग ने तौरीसी यंगनब लेते मरुप लेते अचुंबा आरान बदो खरे दम हाइगनी Regional Tasar Research Station Imphal Sinduna ok Tasar Krisi Mela Mantri Pukhri da laiba Research Station Complex da hodokre thoromaduda Parliamentary Secretary Awangbo Niumai Sericulture Director S Kunjakishore Central Tasar Research and Training Institute ki Director Dr. Ajit Kumar, Regional Tasar Research Station Imphal ki Scientist D.L. Vidyapati su saruk yakhe, punna stall tara mangana mela sida saruk yari. Awangbong Niumay na potok liba lang mising amasung self-help group singda miyang sanglabadi, state asigi self tumgi pibam pagat mangamgani fongdoke. Farmers sing
नत्रगना खोगी सिल पुथोक दिबा सेल्फ हेल्प ग्रुप इंडिविजुअल मियambo मतें खरा पीरगा नत्रगना डिपार्टमेंट अखोगी गवर्नमेंट साइड की मियं खरा चंगगा अखोई से प्रमोट तोनबो होनरदि स्टेट सिगी बिजनेस नत्रगा अखोगी इनकम याम अचौबा ओइगनी हाबिसे ngasiगी exhibition da ubu phangi Jiribam Government Higher Secondary School amasung Borobekra Government Higher Secondary School gi oja nipan transfer tawkibagi mayokta MSF District Committee Jiribam na Sinduna School anida wakan mifam sathakre District Committee gi President A Rajib Mitaina Jiribam Higher Secondary gi oja manga Borobekra gi oja ahum punna oja nipal gi transfer order November kun manga fawbagi manungda kaktrabadi Jiribam da leiriba civil society organization singa kusamnaduna akan bakhongjang kaya sangsilagani haike Mamangda oja nipan transfer tauba Jiribam Higher Secondary School lagi oja manga amadi Borobekra Higher Secondary oja hum punna oja nipan transfer tauba asibu yaning da bopungdok bo ina akogi ngasi gi dana aji panok chabani loina akogi ngas mari lena ba education department da lebiri ba akogi mari lena akogi authority singda akogi oja nipan asi atubo matam da transfer order si kakadamani akogi tangkun manga gi manungda akogi transfer order si kakdaba taragadi tongan ba civil society organization singa akogi tongan ba we da democratic way oiba way da akan bakhongjang chansala Sangai Festival ga mari lenena hapta kangjebung yauna masigi akoiba mafam sing mai ngalhanbagi thabak chahi khudingi chatharabasu RDS crossing dagi Anand Singh Academy fawbagi manungda leiriba street lamp sing ngalhan binaba mari lenaba sing da taknaduna laklabasu ngasi fawba sembide haina Eastern Students Club ke advisor RK Itosana ISTV News da phongdorakle Festival manungi mi mayam chatbadaju kudong chanaba ai lamdam jigi jo mai se nungdang ngalaga accident masing handana baje aungda sinbi hoina Eastern Students Club ki mahut sinjaraga aina ISTB ki thongda angachari Nonegi DCS Warsang yauna mahaki office chamber da employee amadi police personnel singaloina na kwami ekta gi thoram pangthokre Sangai Festival ga mari lenena tha sigi tangkun manga fawba chathagadaba anisuba International Imphal Art Camp masidegi Hotel Imphal da hogdokre camp asida Russia, Egypt, Korea, Haiti, Turkey amadi India gi masak naiba artist kuntare na saruk yari workshop kam discussion yawadaba art camp hogdokpagi tharamda Art and Culture Minister L Jentakumar Tourism gi Principal Secretary PK Singh amadi hanagi Art and Culture Commissioner RK Nimai susaruk yakhe Saruk yakiba artisting da chamba khudol piduna ikai khumnaki Minister L Jentakumar na Myanmar ga yumlo nalalaiba apikpa state asi mahausa lairembina pithok pirakpa phajaraba mafam kaya laire masi artisting na puthok piduna malem sinba thungna saktak pada thaudang yabiyu Manipur na malem gi miyam da khudol tawbang ambasi miyoi bagi minungsi miyok misan phajaba amade mahausa gi phajabani phongdokhe Please try to explore the hidden and debating natural beauties of this small land. Ours is a very small state that everybody knows. We cannot give you, but what we can give you is our love, affection, and the natural beauties. That's all we have. So please extend your valuable help in exploring the hidden beauties of this small land. Ngasi ayuk Central Agriculture University gi Directorate of Extension Education na sinduna University Advisory Committee amasung Site Plan Implementation Group ki thoram ama Central Agricultural University da pangthokre thoram asida University ki Vice Chancellor Professor M Premjit Research ki Director Professor CA Srinivas Murthy susaruk yakhi Vice Chancellor M Premjit na Lomi Singi income hengada hairabadi nongi ising yok pamathau tai micro irrigation group ta pigadabani haike thoromaduda yaripok top singtha amadi yaripok yambem gi Lomi Singda power tiller irrigation pump set amadi thanana ba marumarang sing yanthoki Government Dance College ki humphum doi suba foundation de ki thoram ngasi Palace Getaleba Dance College ki hold pangthokre thoram aduda Padmasri S Thanel Padmasri KHS Thaurani Sabi amadi Padmasri Ranjit Adhikari Mayum retired principal Government Dance College na saruk yakhe
Padmasri S Thanilna Zagoi Tauba Haibasi Akaknaba Matam Oiba Naha Oiringai Matamdana Babokna Yamna Pamnarabasu Ahal Oiraba Matamdadi Babokna Fana Haiba Oirabasu Pamnade Maram Aduna Zagoi Mutaraktana Bahagalakliba Naha Kaya Zagoi Tambiba Mathau Tai Fongdoki design opposition to Nupida Thangna Yanba Nupa Ama Police na Hana Farabasu Tadokpadagi Imung Manung Laita from Kangdre Atsumba Pamba Mio Sing Namateng Pangbiu Haina Manipur Press Club Tapawi Mifam Pangtokre Palace Compound gi Kumantem Sundari na Thangna Yalakba Mio Adu Maisnam Pritam Kawi Sundari gi Masegi Masani Tha Sigi Tang Tara Nipal gi Numidang Pungtaret Lomtabada Imung Manungi Wahoga Mari Lenena Mahak Masada Thangna Yalakpani Masanupada So Singjang Kokna Thombadagi Sokhe Masinamaram Oiraga Sangai Festival da Moirang Kangleirol performance piba ngamlaroi Pritam Hairiba Mio Asima Mangdasu Police na Anirak Faruba Laikrabani Marile na Bakuding Magna Yang Sangbiu Haike Sasa Hake Tawi Basia Sibam Nabang Kangaroi Marile na Bagiram Damsigi Asumaran Kaibiba Silipa Sing Maibin Mayamna Luki Asumapu Biba Mayam Sinapitam Kobani Pasi Parad Asumaran Mahabu Serang Bibi Tribal Research Institute TRI da Deputy Director Oina MPS Sina recommend Taukraba nga Sepam Pike Sourcing Kudakta appointment order Tokadabani Haina Dabi Tauraduna Amsugi Thomi Singna CM Banglotam na Thomzilakpada Police ka Sauna Mugnaba Thokre Amsugi Thomi Sing adu Kaisampataki Tongan ba Wahi Iba placard amadi slogan kaya lauduna Thomzilakpada Police ka Sauna Mugnaba Thokibani Mahiroi Sing adu CM Get Yoksilakpada Henba Force Thomzinduna Mahiroi Sing adu Kaisampat Pawat Taktoklaba Matung Amsug President Lusingba Team Amana CM da Memorandum Pisinna Batsanahan Bada CM di Leram Kide Haire Hiram Asiga Marilena na Amsugi Vice President Peter Lastram na Amsuna Taliba Atsumba Dabi Asi Pangdriba Makai Makal Kayagi Kongjang Changsingani Haire November 13 da Sakana Tabak Ondura Ani na Thazaba Pira Matung Sivauda Tabak Ondur Tabdagi November gi Tar Tarukagi Akoi Kongjang Asi Changjan Bahubani Adu ngasi akoina CM da memorandum pisan ba changure adubu November 24 bongma sangoi Chilli Haiduna Aduga Matung da su una se haibagi appointment pirak pasunati aduna di haiba akogi issue ase lumna laude aduga haiba si lalabauda usalna rogi haibagi government side gi pirak pa wafam ne laujaraga irang si akanba agitation me amasi sarkar na paliba sarkar asna invite taujabani haina khoina emsuna lawi Satkiba tang tara tarukta ngai khong mamang laikai gi tidim lambi gi nakanda paiduna thamba phaubai sing sakhang daba singna mai thadok lambadagi amang ata taraba imung anida Salai Holding Private Limited na lupa lising kun amade Japan jal laiba Maiwa Co Limited Fuji Sukin Co Limited amade Salai International Japan gi thaupu ba singna saruk yaduna lupa lising tara khusinna khre Khongsala duga mari lenana Salai gi and Samarjitna asiguma thabak asi minungsi yaudaba lechatni phongdoke Sigumba Thokdok Pathokse Matungda Amukana Iramdam Asida Thoktanabagi Damakta Asigumba Asengba Amna Ingbatapa Kunai Ama Ohenabagi Damakta Sakutpana Kuding Makpo Yenaba Kudimapu Sakutpa Haiba Koigi development Haiba Portsina Yenaba Kudimapu Mighty Piba Namnabagi Damakta Koipuna Honaminase Yoga for lecturer diet Haibasidan Numit Kuntrani gi Professional Development Program Ama Lampel Pataleba SCERT da Hokre Hagdokpagi Thoramda SSA gi State Project Director T Fulen SCERT gi Joint Director Jim Golden Thingwazam Textbook Officer Nalini Debi Namaru Oiba Miyoi Sing Oina Saruk Yakhe Mayang Imphal Kendra gi MLA Kongkham Robindrana Mahaki Local Area Development Fund gi Samusang Santipur Community Hall sananaba lupa lakh tara amadi Mayang Imphal Sabung Company da Badminton Court amadi hall sananaba lupa lakh mapan lising yang gi sek manasing yanthokpagi thoram ama Babu Parada laiba Mahaki Kwata da pangthokre MLA Kongkham Robindrana Mahaki Thakun Matoi gi Tolopsu and Tomso Higher Secondary School amadi Bangun Higher Secondary School gi Class 11 gi Mahiroi Singi Mingzan bada season nakre atai lambi semba yauna chakotharangi thabakayasu paikhatli haike Development Fund hairaga isagi patada club sajangumba natraga laikai gi ne di hairaga isagi patada chakotharangi thabak tawumba sugumba se
तसेंगना अखोई लेतनमनी अखोइना सेंगना कथोक्तादी फजना प्रजागिनी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड लाइजे प्रजागी चौथारीब क्या से खितंग दुजु मेखनबनी लेकाइदुगी खुंदुगी तोंगनब किलोमीटर मरी रोम सांगबा मालोमदगी कोंथौजम ताबा लंबी पासोइदगी नंबोल तेरा मखोंग लंसोनबी बाजारदगी नंबोल सिंगनिंग ताबा लंबी अमदी बमदियारदगी संगांगगी लंबी सिंगासी अथुबा मतमदा सेमजिनबियु हाइना डायनामिक एजुकेशन फाउंडेशन हंगासी मालोमदा वकत मिफम चथखरे मिफम अदुदा माहिरोय अमदी ओजा कयासु सरुक याखी कोंथौजम केंद्र की मनुंग सलिबा लंबी सिंग असी अथुबा मतमदा सेमजिनबियु हाइना वकत मिफम अदुदा सरुक याखीबा मियोय अमना फोंदोखी स्कूल की छात्र कया मखों मुखुत टेक बयावे लबेन फतबन मरम होगा स्कूल की बेंचिंग असे हफ्ता फादना अखोगी बेरा याम तोयना तौवा लबेन फतबन मरम होगा प्रॉब्लम मयाम थोए अदो लबेन जी याम थुना गम मणिपुर गवर्नमेंट के माइके दगे याम थुना सेमनजनिंगे एकता परिषद मणिपुर की मिजेंग मखादा लमदम सिगी येलौमी सिंगी मसागी हिंगनबगी अमदी लेनबगी युम अमदी युमफम मसागी लौ उननबा लौफम लेजद्रबा मियामगी अपुनबा इहौ अमंगसी मियोय लिसिंग अहुम हेनबना खुराइगी अकोइबदा खोंसत अमा चटख्रे खोंसत अदुगी तुंगदा खुराइ पुथिबा कम्युनिटी हॉलदा मिफम पांगथोखरे एनवायरनमेंटलिस्ट आरके रंजनना लेननबा युम अमदी युमफम याव लेतबा मियोय कया मणिपुरदा लेरमगनी हाइबसी थाजरुदी हाइके Landslide dissemination workshop including drone technology and early warning system Haibasida Department of Science and Technology NRDMS Division Government of India ge sponsorship makhada Department of Arts Science Manipur University na sinduna pangthokre Manipur University ke Vice Chancellor office da pangthokiba workshop hagdokpagi thoramda Vice Chancellor Ajay Prasad Pandey Norwegian Geotechnical Institute के Regional Manager Asia Rajinder Kumar Vasin Institute asige Senior Engineer Helge Sembia yauna miyoy kaya saruk yake Vice Chancellor AP Pandena landslide yamna toina thokan ba lamdam asida asigumba workshop pangthokpa habasi yamna tangai fade haike MOU with that university in the Norway and DST also in the area of research so far as this landslide is concerned, so that will be helpful for Manipur. Because all the time and each and every year there is lot of loss of the property as well as of the life here, so we can do something in this area. And once again I thank you from DST. Department of Library and Information Science Manipur University na sindunangasi Department asigi National Hall da National Library Week 2017 loisan kre thoramaduda Manipur University ki Professor Sumitra Librarian Professor Madhuri Library and Information Science ki Head TS Purnima namaru oiba miyoy sing oina saruk yake Kuntramatoi Suba Manipur University Intercollege Youth Festival ngasi Manipur University ki Centenary Hall da loisan bagi thoram pangthokre thoramaduda MLA Rameswar Professor Raj Mohan Professor KS Tomba amadi Professor RK Hem Kumar namaru oiba miyoy sing oina saruk yaduna makok mathang taraba singda manamathum sing yanthokhi Thobal Forest Division ki manung sana Imphal East District ki Moirang Purel Ithamamadi akoibada leiba mafam singda angang malengoi Thobal Turel da samsinba DFO Thobal na lusingduna thingkre Imphal East Police yaw na ngarang mafam adu da drive sathakre Turel da cinglei pak paktak na samsinduna lengoi sembagi mong asina Thobal Turel mosin badage season na ba yadabagi athingba asi thamkibani Thobal Forest Division ki manung sana Thobal amadi Kaksing District ta lengoi angang ba puba khudaktagi thingle haire Zimarak na break amatanga amug luxury. Changi liver solat padagi kuchu singaktaba. Akchak choktarba. Tumra chaba yaraktaba. Khong hama nungaraktaba singirabat. Amatta naraba upaidi. Jolib syrup. Amasu Jolib capsule ho changi nisnavyu. Indiagi ahanba National Awardee Government of India na piba Silver Dew
मखल सुना लेजरे हाफ लीटर 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as an distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu amuka hana taram noksari hauzik makhatapa pawmu pizari Manipur da punna khundaminari ba tarau zatina noma nomagi missing hantharakuna furup asi mutkhibayana lerakpadagi kalhona bagi bandamda Imphal Hospital da adopt tawre haina hospital asigi managing director S Maipak singna phongdokre ngasi hospital asida pangthokpa pawgi mifam amada mahakna makhataraduna hana furup asi mioi satra hena lerambadagi hauzik mioi sanirom da ngaire masidagi kalhauda ba yadabadagi hospital asina khongthang asi lokhalakpani tarau zati masagi nat culture leijaba furup asi masak thokna lehenba darkar oi haikhe taramathoi pokshawi train thoi pokshawi tarau sin yang kana hoji apipo ma ni hengap ngam di karigino haije si study to bomni daga leba identification of eligible couple da identify torga moi kamaina ngam pohon nagi haibe jo mechanism ma khin tawtara koi jo 10% population ji infertile hoye te married couple 10% je isone pibita tu ada koi manage torga oine bohona ba Rural Development and Pansayati Rajgi Village Level Worker amadi UDC lobagi sangyang mai pakraba mioi sing ngasi phawba offer form pidana leire thasigi tangkun manga phawbagi manungda pidrabadi mathangi numitagi khongjang jangsinggani haire All Manipur Village Level Worker LDC Selected Candidate Association Sinduna Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifam amada association asigi joint secretary Mosin Padina BJP na lusingba government asi thabak phangdaba naha singidamak afaba thabak torakani thajarambani adubu matam sangna namsinduna thamba asina jingnaba phawhanbadagi khongjang jangsinnaba firep lawbani haike ingi December 31st ta order thokiba asi ngasi phawba offer form pidana pending ona thamgiba asigi matangda 189 candidates asina pamadi on or before 25th of this month November asimunungda akhoi offer form se pithoaga joining si tawhan bikro if not from 26th of November 2016 negidi akhoina changsan bayaba khongjang se akhoi changsala se haina akhoi association hainokuna akhoi candidate myamna akhoi tanab se leikre Sideline Imphal amadi District Child Protection Unit Imphal West amadi iska kusan naraga November 13 dagi satharakiba Sideline se dosti campaign Julalend laiba Sideline ge office ta loisan kre thoronga mari lenana Sideline Imphal City Coordinator Thangjam Ibetoina Child Care Institution singi angang singi oiba masana kaya marum layek pana singba pangthoktuna thoramasi satharakpani haike Child Care Institution में हमने single home में खंडे अंगांग सिंचिकी मोई द लई बा creative idea सिंग डिप हदी अमदी कोई अंगांग सिंचिकी develop तो ना बा मोई द तो अदी right participation हदी में हम द expose तो वो करता मोई द मी मांग तो ग वांगांग बंगम बा अदगी अदुग में हम सिंगो अदुग बसिंग लई ने बगी द मता कोई ना हदी प्रोग्राम पंखुचो Kanchipur laiba Catholic School da canteen hangba non Manipuri ama sakhangdaba singna nongmaina kaptuna hatlamle thodok asi ngasi nimidang pung 6 makhairom taba matamda Catholic School ge awang thangba sarukta nongmaina kaptuna hatlambani laikhidraba mioi adudi Mulari Thakur sahi 58 apokpa Bidas Ravi Thakur Bihar dagini laikhidraba Mulari Thakur asi sahi 19 mamangdage Catholic School da canteen hangduna lakpani haire Ningthem Pukri Mapal Makha Lairak Ayang Pale Lambida Nauna Saba Kalvat Ama Khatrigau Kendrige MLA N Indrazit Amadi Ya School Kendrige MLA T S Satribatarna Miyam da Kusinakre Hana Uku Ama Hablambadagi Ising Zarok Pamatamda Ising Sentokpada Kudong Sadabadagi Isauge Awaba Ama Mayuk Naramba Du Yenglaga PWD na Lupala Kuntramarirom Sangna Anoba Kalvat Asi Savani Haike Hauzik sanabagi pau among pizeri. Manipur Horse Riding and Polo Association Sinduna Taramathoi Suba International Polo Tournament Saruk Yagadaba England amadi US ki sanaroi manga ngasi Imphal da thunglakre makhoibu association na harau tayamna okre
November tang kunmari dagi kunipan fawba Thailand gi Paula Sports Complex ta pangthoka dawriba Asian Cup Jit Kundo Championship ta saruk yananaba India gi mahut sinduna khangatlaba Manipur gi sanaroi taramathoi amadi team coach ngasi Imphal thadokre sanaroi singi manungda hana national amadi international gi thakta mana lawrakraba Arubam Denison mita yauna atai sanaroi kaya yauri International Judge oibata natana India gi team coach oiriba Dr. M Ibomsana sanaroi sing adubulu singduna satkibani haire Hauzik makataba sanabagi pau boyai ning thokjamdagi amuk phangbigani Mapal Lebak Bangladesh amadi Myanmar yauna punna kangkut tare na saruk yaduna ngasidagi Khumol Lampak Sports Complex ta leba Manipur Kangsangda Kang Federation of India gi meng makhada Manipur Kang Association amadi Manipur Sarkar gi Department of Art and Culture Department of Youth Affairs and Sports na sinduna ahum subo international invitation Kang Tournament and Conference kunipal suba dhanan manjuri invitation Women Kang Tournament amadi ahum suba international invitation Women Kang Tournament Raja Sabha gi MP amadi BJP Manipur Pradesh ki President KSS Bhavanandana howdokre Manipur Sangai Festival gi saruk ama oina pangthokadoriba tournament asigi howdopagi thoramda Minister L Jayant Kumar Minister Lerpau Hawkib amadi Youth Affairs and Sports Department gi Director N Pravina thorum mapusing oike thorum masiga mari lenana Rajya Sabha gi MP Bhavanandana phongdokhibada lebaka ma sak takpada lebaka dugi culture amadi sports na makha poli kang masana sisu state government na sagol kangjigumna international gi thakta pukhana bu honaba tangai phade haiki juga pergi state sarkar itu kamu pergi state game mau ina aku pergi nanti ada aku laku pilih lagi masih kita masih apa lagi pergi sarkar atau pergi mau ina pergi sini pun tak sarkar pun pergi pergi kalau tu lagi ada nanti I have the MPD fund indigenous MPD dari makara financial capital yang ini pergi kalau kerja karena saraga ai Manipur Kang Association ka bagi ledana indigenous games ka bagi ledana ari mukara ai di fanzigi ari mukara suncho soy na ya pangpon manna bai bona sake pangpon kamu bai saruk yakeba Youth Affairs and Sports Department gi Director Pravina Khumol Lampak Sports Complex asisu Sangai Festival gi saruk ama oina mafam ama oirabanina Prithvi gi atop lamdagi lakpa mioi singna Manipur gi natki oiba masana amorba kang masana si soidana yengba phanglagani haiki lakadol men tangsi yeng yathukum haw phangre khanjai siri yeng heraka kang masana se kang mi sai nung de sire ko wakhalo mayam se masi pure heraka magila magi state la wari to ka ki Manipur indigenous games ka si purwodona prithvi malik punba Manipur ri hoki ne khangna dana polo awang level tale smaina ka so Youth Affairs and Sports ki Minister Lerpau Hawkibna indigenous games ama weriba masana si yokatuna malemda saktakpada department gi maikaidagi pangba yaba mating sing pangani haiki Sports Department wireless number local lama ke ada acang bas sembam ate advertise semua sabar pada acang bersama yang masih koi yang akan sports and youth affairs